kadir. Tambir. Kadir. Tambir. Kadir. Dir kadir. Dir. Kadir. Huk, huk, Kadir. huk, huk. Rumah kamu kiri aku. Ron, Piye? aku tak mlebu ayo. Sik to. Wingi ramagetan kan sudah. Ini ketemu Pak Haji Santoso. Pak ketemu Pak Abdul. DPRD tingkat 1 Komisi A. Koncoku lawas. Sik to. Komisi A DPRD tingkat 1 Jawa Timur. Lah iya. Sapa jenenge? Pak Abdul Mukhti. Kuwi koncoku Pak Abdul. Mosok Lho. wis seru nek lho. Kowe ora. Gung, Kowe durung ro. Durung. Takon aku. endi wonge? Lho. Sing ndi? Sik to. Sulap lho. Pak yang merasa namanya Pak Abdul. Najung Pak. Rumangsamu. Ron. Ora tenang, Sik tenang. to. Anak polisi. Dan siap dan wakil Pak Kapolsek. Wejo macem-macem. Anak polisi. Dilaporne maratuwane bedil jasmu. Kuwi putrane Pak Andi Prakasa, Pak Andika Prakasa. Lah iya aku Apa? Tesiku trauma. Lapo? Setiap ketemu polisi, wedi nek ditangkep maneh. Ngono lho. Izin Pak Kapolsek, silakan Pak. Lho, nyapa? Aja turun. Pak polisi apik kok wong iku apik. Apik sumpah apik. Wes pas saya gak kayak duit gak apa-apa. Pokok jadi burger ya Pak ya. Kowe kena biyen kena saus apa to? Dek. Enggak saus apa? Saus piye to iki? Kena saus apa? Saus. Masalah sama saya. Ilatmu ki lho. Apa? Kasus. Nyapa tesi ora loro diinpus. Diinpus. Kasus. Kupingmu ndi to kupingmu? Lah matane wong kuping kok irung. Mohon izin Pak Kapolsek, nun sewu Mas Tesi, Pak. Nah, wis rasah. Aku kemarin matur Pak Edi, mohon izin Pak Abdul Mukhti, Pak Santoso, sampean-sampean ki apa meneh ganteng Ram Kapolsek. Ora enek apa-apane, Pak. Iki alah. Maksudnya Wong sekti iki. Kowe paling teh, kopi, es degan, prostek obat pel diombe. seneng banget sih. Iku yang lampau. Kejadian dulu. Memang dulu aku pernah kena kasus narkoba. Oh, nek ngono Kesbangpol, programnya Kesbangpol dan Pak Polisi, mulai Pak Kapolda, Pak Pangdam, sampai Bukovipa, Jawa Timur, Madiun, geger, bebas narkoba. Salah. Kok bisa salah? Bebas. Kalau bebas itu, bebas narkoba. Di mana-mana bisa pakai narkoba. Yang benar itu bersih narkoba. Oh. Itu. Gak nyongko. Lapo? Pinter arek iki. Gak nyongko lho. Gak nyongko. Arek iki pinter. Bajingan ini tak tempel. Mongko dilem. Tak lem kok. Lah mok lemok jongkrok-jongkrokne kok. Aku ra jongkrokne dhek sing Bener. Kok cara enek anu jargon ikon bebas korupsi. Salah. Berarti sak gon-gon bebas untuk korupsi. Nah. Bersih korupsi. Nah, Bebas narkoba. Salah. bersih. Neng dindi kok bebas. Nah. Bersih narkoba. Berarti bener iki. Bener. Arek iki Alah. pinter. Pinter ya. Pinter arek iki rek. Pinter wong aku mantan narkoba. Tapi ingat, sekarang sudah enggak pakai. Wis ora pakai. Sudah tobat. Alhamdulillah. Lillah. Apa sih artinya narkoba? Apa? Menyusahkan.